nasengilosini lenkulu yaleli lithempeli engihlala ngiva ngovi ukuthi kunelithempeli lokuthiwa isanda nezwe thempeli. Ngiyakhonda-ke nakuyo, ngibingelele bafundisi, bavangeli, bashumayeli, bakhokheli kanye nasehalamenteni yonke le ingcwele kaNkulunkulu ngegama lenkosi enkulu yasephakameni lunyazi lwezulu. Yamima ukukhuluma kini maNazaretha amahle enkosini, ngiyacela ukuthi ningiqolele emazulu nani nonke lenibuthene lani niqolela lukholo lunye lulimi noma lenye ilanguage lengingayikhuluma ngaphandle kwesiSwati. Siswati ngiliswati swa ngasimunya nasebeleni likamama esiSwati, kodwa siSwati asibalekelani kangako nesiZulu. Akabonge uNkulunkulu kaShembe. Ngiyababata ngiyadumisa ingilosi yala ikhaya inemandla lamakhulu shangathi ngingayiphatha kahle. Ingilosi iphathwa kahle kanjani na? Kuphele inhlebo, kuphele inzondo, nibe munye njengebumba likasemende. Lendzawo itawuphinde nifuneleni uma niyakwenda kanjalo, itawujika ibe yincane ngoba nimunye njengebumba likasemende, niyathandzana, ninesihawu, niyahawukelana, nibambane njengabantwana bakaNkulunkulu. Ningagcini ngekuba ngemakholo ngoba likholwa konke lokukhona ezweni. Funa nendlule ekukholweni, nithathe isigaba sekuthi nyalo sikungena esigabeni sekuthi sibantwana bakaNkulunkulu. Akabonge uNkulunkulu losebuhleni bephakama. Nathi lena kangwane eSwatini ngifuna kunitshela nako alikho ligede noma alikho lisango labangefike bakhiphe eMaNazaretha elunyazini lwezulu. EMaNazaretha laseSwatini abambene ayinto yinye nemakhosi akhona. Akungeneke eSwatini ukuthi ungabe sesowufaka lomunye umoya. Kunye nje lekubambile sibambe umjiva welunyazi lwezulu, siyaluthanda lunyazi. maNazaretha ngifuna ukukhuluma emavi lamabili lamathathu. Ngifuna nje ukukhuluma lapha phakathi kwenu. Kunye la kuletha uNkulunkulu wasephakameni, waletha ukuthi sibeke imkhonto phansi, siyekele inhlamba kwethukana. Wase sawusinika ingubo lemhlophe. Le ngubo lemhlophe iluphawu lokuthi nangaphakathi etinhlitiyweni tethu nakubonembeza bethu nasetingondweni tethu sesiphendukile, sibantwana bamuntu munye, silandzela inkosi enkulu efika yehla ezulwini yeta emhlabeni yaba ngumuntu phakathi kwemuntu. Igama lale nkosi uShembe. Ngiyababongela abantu balendzawo Nkosi yami, banendzawo lenhle kangaka. Kodwa ngifuna ukukhuluma lakini maNazaretha la ingcwele, nina enibambelele ebuhleni. Ngicela ukuthi ke ngike ngibone nje eBhayibhelini, ngifuna ukufunda igama lethi ebuhleni. Batawubusiseka baphethe amaBhayibheli abangakaphathi, ngicela bayowathenga. Akaphakame kakhulu athi ake ngibone ngala. Oh, inkosi babusise baphethe amaBhayibheli. Inkosi ibente nalabo labangakaphathi kusukela ngesabatha lelitako bawaphathe amaBhayibheli abo. Akabonge uShembe. Lalelani-ke bantwana basephakameni, ngifuna ukufunda ngeligama lasebuhleni ukuthi ebuhleni memetani kakhulu bantu ukuthi ukhona uNkulunkulu usebuhleni bephakama. Ngicela kodwa ukuthi lesiSwati nisive ngoba namanje siyanimema. Lunyazi lwezulu silubhekile ngisho nengwenyama King Mswati number 3 ufuna uShembe ayofika eSwatini. Akabonge uNkulunkulu wasephakameni.
Sitawubuka incwadi kaJeremaya. Ngifuna ukufunda ngeligama lelithi ebuhleni kuthi umuti kaNkulunkulu kubhaliwe futhi kubhaliwe la kuthi siyawuta siphetheni nasiya ebuhleni maNazaretha. Ngicela ningayengeka ubhezi nibahle kanjani. Nisheshe nibese niyayengeka nini. Maye kodwa nibahle kaniphambi kolunyasi. Nibese niyengwa abantu labangamalungu banikhiphe la phakathi kwelunyasi. Niphume ezulwini nesogweni. Akulungile lokho. Jeremiah 31. Angifuni utawubita bongange ngifuna lasonja afunze kahle. Oh kumNazaretha maka ababemunya woke Afundi imbhalo verse 12. Angifuni phela ihlazo bese ngiyawufika kangwane ngithi abantu basehawuteni abayathi iBhayibheli. Ngifuna kufunze walala bakamuva. Ngithi Jeremiah 31 verse 12. Kodwa ngifuna ukuthi awufunza kahle. Bayakufika. Benanele Ziyoni. Bayakufika benanela eZiyoni. Wo awubamba kusho ukuthini imaZulu kwenanela ke nikhulume ngitokuva njengelisona bayawufika benanela ngifuna lokuthi kwenanela kusho ukuthini angiva kahle lalela ke batawufika bajabula iZiyoni lalela amukho umuntu lo iZiyoni kusho mountain inzaba eseceleni kwaseJerusalema lapho kwakha khona idolobha laDavida inkosi yakaJuda. Yayifunza phela embhalo uthi asiyifunze ngoba kuyisabatha. Bayawufika bejabula enzabeni yaseZiyoni behumusha la Afrika imthaba engcwele inhlangakazi lesiyabuya kulamaviki ladaba. Kodwa sihamba nelunyazi lwezulu phezulu. Bayawufika benanela phezulu babuthane lapha ebuhleni bukaJehova. Awuphindze babuthane lapha ebuhleni bukaJehova. Awubheka mina wena lofundzako bheka ngapha bekusale funza ubhekisele funza futhi ngentela nabayabeba phinza babuthane lapha ebuhleni bukaJehova. bhalani phansi buhle kubhaliwe bayawufika bajabula betenhlangakazi babuthane ebuhleni bukaJehova ebuhleni home ngulapho kunoNkulunkulu khona babonga ushembe. Olwethu nyazi All Swaziland isho so ibheke kunyazi lwezulu sisivele sincane lalelani maZulu sisivele sincane kodwa luthando lukaShembe eSwatini lungetulu kwemandla ungeke ukhulume kabi ngekunyazi. Kubeka ngamabele siyawukuta siphethe konke lokumnanzi lapha ebuhleni siyota siphethe amabele sithi ebuhleni bukaJehova nangewayini. Angisho lona leli dzakanako siyawuta siphethe amadrinki yonke inhlobo yedrinki ngilona wayini namaNazaretha kodwa siyanalo ebuhleni lapho kunoNkulunkulu khona.
namafutha siyawuta siphethe amafutha lesiwagqobisako nemafutha ukuthi uNkulunkulu afake umno wakho loyingcwele sithi nasiwagqoba abese uyabaleka utokoloshi ingabe wakho amafutha wamikisa kuphi ngoba kubhalwe ukuthi ayihleni la wamikisa kuphi akho qhubeka nangamawundlu ezimvu lapha siya ukwazi ungibuka phela ufunda uthi ubheka ngala lapha siyawuqhuba ingama siqhube netindondolo tetimbuti sitembathise bo 100 rand sitembathise bo 200 rand sitembathise bo 50 rand sitiqhube lapha kuthi siyanato ebuhleni uyabona leligama lasebuhleni kuthiwa kusebuhleni bukaJehova kusho imibhalo uma lo wakho umbhalo ungasho so ungabhaliwe njengalo wami lo ngicela ukuthi ulahle niyabiva yini nangamawundlu namathole siyawuletha letinkomo ebuhleni bukaJehova maNazaretha noma singayanyala utawukhanda emawundlu akhona timbuti tikhona emathole akhona kusebuhleni bukaJehova lapho umphefumulo wabo uyakuba njengensimu ethelwa amanzi uyabona na uhambele ebuhleni ulandzela uNkulunkulu osebuhleni maNazaretha lo moya loyingcwele ubekiswa engadzini lapho kuniselwa khona lamanti lokuthiwa siyawuthelwa ngemanti umphefumulo wethu siyawuphuma sijabule ebuhleni ngoba kunoNkulunkulu unyazi lwezulu abasaye kubuya baphele amanzi maNazaretha ngoba mina yesa kakhulu le ngeke basabe njani abasaye kubuya baphele amanzi maNazaretha niphelelelwani ngemandla kodwa kwebuhleni awuthi ngilibheke ngicela uNkulunkulu omkhulu asephakameni nengilozi yala ibabhale phansi afathi baye ezulwini bayawutholakala bakulo muntu besuka kuleli thempeli leli ingilosi yala egama layo usanda nezwe ngicela ukuthi sisabalale wonke umhlaba yento ukuthi umhlaba wonke wembathe ingubo lomhlophe ngiqondzise kule ngilozi yala thempelini nami ngitokhonga ngiliswati ngivela le kaNgwane kaKing Sobhuza ngithi le ngilosi yala ayangizise kuNazaretha eveni lobaba eveni kababa mkhulu ngoba iSwaziland nayo noma indzawo lencane kodwa ubaba wefika ubhombela kusitimela seMampondo kulela lakithi lakaNgwane wathi nefika kukhona lafika wakwenta kunenthatshane mountain intaba lencane abethi njalo ileka lavumisa uma aya esiguqweni lalelani maZulu nilalele nani Mampondo nilalele nani Besuthu wathi nefika kwelakithi kwelakaNgwane inkosi indlamhlathi kaMayikisa yayivuka ebusuku iyesiguqweni ifika ithathe litshe ilibeke ithi nayanga 4 nasokulokusa iyayiphethe litshe ilibeke yashiya lamatshe asangaka kuyakuthi njalo ngaSeptember yonke iminyaka sisuke siyokhumbula ubaba mkhulu kodwa indzaba lefike eba inkulu wathi nabambe isabatha eveni lakithi laseSwatini emile eshumayele eMaswati naseMozambique babembona ngosi neMaswati ambona ngosi umuntu lo njani lo nisangiva yini hayi ngiva ngepower kakhulu engilozela lapha inkulu kakhulu kodwa akangifundzele ngoba umfundisi wami la ujakile uthi njani ngibeke mabili ngingumntwana ke lwaphiwa kakhulu similo nenhlonipho nikhola abathandekako ngisafuna ukufunda ngamadoda labotsotsi angabe mantawu ngiva yini ngifuna ukufunda ngemadoda labotsotsi lamadoda ayantshontshana awuthi ngibuke avama kuntshontsha naba nabathi nabaphambi kwaNkulunkulu bangasimayili uyeva yini ayantshontshana lamadoda kubhalwe ngawo la entanjani lamadoda maNazaretha kumNazaretha
le chapter lengayifunda beliyadi kodwa ngifuna mina ngiphethe mina i12 inches nina niyifunde nagcina ku6 inches mina ngiphethe i12 inches ikini chapter 20 incwadi yemisebenzi yabapostoli ngicela ungebiwa ngoba wena uphansi kwenkosi lunyazi lwezulu futhi lenkosi imemetelene eManazaretha nizofihla ngayo kube nje kuyemeke tukwalekitezi ngoba bonke abantu kufanele ukuthi bagqoke ingubo lemhlophe kuze amagama abo abhalwe encwadini yokuphila lo ngayigqokile ingubo lemhlophe ngoba noma ngabe unothando kangakanani ngoba ingubo yesivumelwano ayikho akalolosho encwadini yokuphila verse 29 incwadi yomsebenzi 20 verse 29 ngokuba ngiyazi lokhu uyabona uNkulunkulu wathi konke luthi luthimo lwakithi lenkosazana ngibhekeni madoda abazalwane kodwa ningangibheke emehlweni kwasengimzala uthi ngokuba ngiyazi lokhu kwekuthi kothi emva kokumuka kwami kudakuthi nje emuva nangihamba la phakathi kwenu ngiyotshintsha libhantshi ngithi ngiphethe i12 inch hayi 6 inch emva kokuba nje sengihambile ngiyotshintsha libhantshi ungene phakathi kwenu izimpisi eziphangayo awuphinde futhi ungeneni ungene phakathi kwenu izimpisi eziphangayo eManazaretha anisokuthi nibahle kangaka uNkulunkulu wasephakameni eta nensipho iphethe ngibhombela bayishiye elangeni bayishiye enyangeni yakithi yasemazulwini basishiye uthingweni ibese senepiwa impisi lalelani lithi lizwi likaNkulunkulu laba abanikhipha la igama labo Timpi anizwa ba yini igama labo awuphinde uqale kuverse 29 ngokuba ngiyazi lokhu kothi emva kokumuka kwami luthi luthimo kukaNsanda sami incwadi kaGenesis ithi mina Jehova ngiyawumisa luthimo phakathi kwami nani labafundi imbhalo batangifakazela ithi uthi ke uJehova ngiyawuthatha amehlo ami ngiwabhekise luthingweni nani niyathi nanibuka loluthimo niyawukhumbula ukuthi umhlaba njengoba wabhubha ngemanti awuseyewaphinze ubhubhe luthimo lufika laba phakathi kwenu kodwa inkinga yenu nebiwa timbisi kwente njani eManazaretha seniyebiwa nini kodwa weyimbisi phela imbisi shishi yini imbisi kulandzela ishishi no good kuthiphelani encwadini yokuphila right funzi ungene phakathi kwenu izimpisi eziphangayo utawungena phakathi kwenu bantu labatimbisi batokuniphanga nikudla nini kuba kuphanga angathi ngesizulu uma uphakele abantwana esipeni sinye uba noma baba yi5 badenza wona badla speed lethi dliwa speed bambelelane kunyazini funza ezingahawukeli umhlambi awubheka letimbisi athi nihawukeli nekwawukeli nawe ufuna kukhishwa similo sikaNkulunkulu ungabe nanembezo uhawukela umhlambi kaShembe uguquka ube impisi msophuma eManazaretha kaNkulunkulu lokhu lokufikile phakathi kwethu ngikombamba ngitokuthembisa ke mina ngiyakuqinisa ngingumfundisi waleswatini ngitela ngitokuqinisa ukuthi lolunyazi ngilombamba luthunyiwe uThixo phakathi kwethu ufakazi namfundisi ekhaya lethu wabitwa inkosi lemeke ngisho ukuthi yakuphi lapho uthimo lwesivumelwano lwakhuluma khona uthi emva kokumuka kwami kuyawusale kwambani akabonga uShembe asinenhlanhla ngoba nasesihlabelelweni senu kubhaliwe ukuthi wasivikela ngemakhosi lanamandla
nini nilandzela into ephakanyiswa ngemlomo wemakhosi lanamandla ngoba umsa kaJehova uhlezi kweliphakade fundza baba uqede ngohlala phansi naphakathi kwenu bayakusuka abantu awuphinde nangaphakathi kwenu bayakusuka abantu lalelani maNazaretha nilalele maZulu nilalele mampondo nilalele nani besuthu leningenile la ulalele nawe ngwane batawuvela laphakathi kwethu bagqoke ingubo lefana naletenu noma letingubo lefana lemigqokile batawungeke baqhamuke batawuvela khona la bombone ekhuluma kwakhe ukuthi hayi imbisi ungajayeli futhi kudla plate elinye naye ngoba la sewudle ngesipuni esideyena wadlala amathakhe uyaphuma ehleni maNazaretha lokubhalwe ngabo bakhulume okubi batawukhuluma lokubi ngomuntu wasebuhleni nangenkosi levele ebuhleni baduse abafundi bese seniyeduka maNazaretha uNkulunkulu esika kangaka liduka nje lula uqalisa kaliphi lemprofiti kaIsaya elithi uyababona bayawusonzela babethigisi letinkulungwane babe ngamabhiliyoni phambi kwakho kodwa inhlitiyo yabo bathikoshisile ufuna kubaleka kulabo shembe ndodana kaMayikisa sigeze baba sisonzele phambi kwakho sibe ngilabafanelekile ukukhuluma ngeligama lakho futhi sibe ngilabafanelekile nangekuguqa ngamadolo phambi kwakho sibe bantwana bakho kuleli nakulelo lelizakho ayibonge inkosi babalandele bese kusuka labanye babalandela engcenye nje wena leliviki letabo uyahamba awuhambi akangibona etanda tana labahamba wabona uyahamba wena hayi ngikuzela kahle nqesi ngekuhamba angithi ngikhuluma isiswati bengithi ngifuna ukubona la batawuya le hayi ngizophakamisa angifuni uphume ebuhleni ningaphuma ebuhleni maNazaretha qhubeka nevesi ngakho lindani ngakho maNazaretha linzani nikhumbule ukuthi kwakuyiminyaka emithathu yakithi-ke isesiyiminyaka lemithathu ubaba kuNazaretha kufikile kusukela ke ku-1910 ayisiyiminyaka lemithathu lapha kubhalwe ngeminyaka lemithathu asikhulumi thina ngeminyaka lemithathu sikhuluma ngento lengale kwelikhulu lesihlabelelo lesi sihlabelelo kabhalwa kaqala kubhalwa nga-1913 angathi ufunze kanjani wena namuhla kithi 103 lesihlabelelo sabakhona 103 sabakhona sihlabelelo umthandazo wokuvuka nowokulala nowesihlabatha sishaya into lesimetulu kwelikhulu akabonge ushembe ngobusuku nangemini lalithi busuku nasemini ake nilalele ukuthi kusho ukuthini lo ngisamlalela ngamemeza ebusuku nasemini awumi inkosi busise lesenikuvile